Kamino me no ye hu baby ake na now. Adom na allocate ye. Nothing inside to yan so. Your loving kindness, grace and mercy. Made in the Reverend David Sagoe. The essence of my grace. Today mama many abem. So for SK PJ. I chop bedru ha. Without you, could not have sailed through without you. Papa, your loving kindness Onyankopon ye bia ma yempa. led me through so the essence of my faith. E bia ukoda hospital. If you are among the living, it is the grace. Into who be who say Onyame de na dom bi di adomo. So to me ako school. It was you, my soldier on that battle. Abaya masters. So the essence of my grace, All the degrees singing in our will be. on your grace. While we receive in our Shasan Yemutia. Osa Nyamea Yebi. Look at baby Aufi Anaka Oko school. Essence of my grace is centered on your grace. Kakra now the Beko school cry Anaka Eden. And so Adumi Adom Nyami. Obogure Kurase ho. Obogura Mami Fia ho. Obogura Webusiam ho. Ena Oyi. Who has changed my soul? Onyame salati ni pa wo ho nyina. Lend me a song. Ena Oyi wo. My morning into dancing. It is you and O se me demand don bi domo. you have changed my story. Sane beya mesesa wankasa. You turn my morning into dancing. Show ma membe. It's you and just your grace. Shekura wo fiso frono ana wo so. Nanso sa nyame yankase tumi locate you. Through without Nyame ya hwa kura we yiwa. your loving kindness. Wa ho bi ho wo ho. Wa ho se Through obi anyame atom. my grace is centered on your grace. Could not have made it without you. Could not have Sanye ngurade na we ya fa. Osema Israel. Nyame o we ya fa ntina menom ye no ye ntumi wiesa. this and grace and mercy brought me through so the essence of my Yare ebo amanfo mo ko efiase. on your grace. Ene asamado no. Ebi bo. Wodi antumi amfa wanko asamado. Ebi nya amane de wan ko fiase. Wodi anyame yi we free. We are not better than them. We are not superior than them. But it is the grace of God.
nyame aye bia ma yen pa now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. It was you, my lawyer in that courtroom. It was you, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adom, Yahweh. Adom, Adom. Adom, Tina, Metiasi. Hey, Adom, Tina, Mewo. Lord, the essence of my praise essence of my is praise centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adom, Yahweh. epacho fra wunue Oh, Adom. na fra wadamfo na kache ne somfo ne fidie ne nto Adom Tina, Mewo. 106.3 FM Of my praise is centered on your grace. na yensu nyame asam kakra Adom, Adom. Who has changed my story? Who has given me a song? Turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned ebin sa wo hwe your Facebook to dancing. It is you and just your grace. nyame Adom enua bema ayoa 05 Hey. Could not have sailed through without you. branti obrane ho ase no ye dwumaden soso Kindness, grace, and mercy brought me through. So the essence of my grace is centered on your grace. yo no so kanyina se aye grace I don't ene Adom know no without you. Hey. look back Could not have sailed where you came from without you. and where you are now. By your loving kindness and grace and mercy brought me through. So the essence of my faith Okay, ayoa said, nyame nhyira Adom, Adom. Hey, Adom, Adom. Hey, Adom, Adom. Adom, Tina, Metiasi. yenua ye sofo SK apiaje The essence of my faith is centered bra no ane nua panyin da fom yi so onim sofo SK afra no ate na onso cheche ne re mo ahodo bi atwa sa wo de boa no fa boa sika fam ahode fam fa dom no My chest is now a testimony. nipa kura ye den The essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, what? ho nipa ne ochina no ni ho It was you, my lawyer in that courtroom. bibi bi atwa sa wo ye a It was you, my soldier on that battlefield. also be good legacy Oh, the essence of my praise ochina wo ni ho a centered on your grace. betumi akai wo Adom, what? bomoden na yo Hey, Adom, Yahweh. Adom, Adom. Adom, Tina, Metiasi. Hey, Adom, Tina, Mewo. Lord, the essence of my praise is tiana me gine mama me ne Adom, sofo SK apiaje Adom. Hey, Adom, epacho me na wo ehwe bibi kakra ewo Luka etra ye edu enwotwe
Luke chapter number 18. Reading from 1. A day eba from Luca itreye du enwotwe. Yimu ba kon a day eba from ekakra. Me pacho me kenkan wa yasante tro kronkron yi emu. Ose na obu won baby ede chire se etwase nipa bompa yeda wo bra ombre ho. Na obu won baby de chire se etwase nipa bo empa yeda wo bra ombre ho. Se otembufu bitna krobi emu a onsro onyankopon. Nanso onfari nipa. Na okunafo bi nso tena kronim. Na ba ne nchen se bu aten ejemi. Metamfo ensem. Na wampene mano echere kakra. Ne chiri akano ni trimu se minsuru nyankopon na memfari nipa edie. Nanso so okunafo yi hame enti mebu aten mama no. Na wamfa ne ba a obahada no ama mahame ho amebedwa me ho. Na ewurade se muntie de otemufo a ontini yika onyankopon. So to ne bo ase chare wo ho enso a omu aten enji won a woyi won no na wosu frɛ no ewia ene anadwo no ana wei ene onyame asem. Adofunu mai Yesu nkasa yemu a the doctor aye look atro ye menne ye kinkan ena obubre se ekura bi ana ekurobim na judge bi ti ho. Na saja je nsuro nyame baako omu nyame baako kura. Na nipa de onfa nipa mfa nya hwe. Na saa kro ya mu nsoso. Na judge bi okunafo bi enso ewo saa kro na mu. Na maami ni kuna wu ejapade anyame ado ne kunu ede ma no di ja no ase atamfo eti atamfo no kubi se abusuafo eji ade yi ede free ne nsam ema bra ye nyina ayekwa anase ono ani fi pamfo eji ade yi ede free ne nsam ama bra oni ni kunu bra ye ayekwa. Na sane bebi anso mra ho na mra ena edi asam ema ni panti ene metu anamo makọ ayajaji a o mikuru yimoi na mede masama akọ to nanim na maka kire ne se oni masam mame na bra minimi kunu bere anyakwa. Bible say okowa na judge a thrown off. Okowa on hwene ne mukura. Ma minso wita so se wakwan bia so papa aye judge menso as far as eno suku no koye na ho adwuma na oye die ene na menso metati judge ya mekọ ho anopa mekọ ho awia mekọ ho anwubre
na me de me nsam atoma papa ye nim sane ebeyu a obedi masam ede amame na Bible say wateti papa ya ama papa no tenase one day no decide say no mami ba ha dodo mami wateti me dodo mami ha ma dwen dodo enti kwan bia so no etwa se me di nasam ema no to di mami asam ma no ema ni kuru nsase ni kuru dan ejapade aba meja ho nyina osanso eje na de nyina adofo no mai ene Ghana hakura no yewo kwota hodo abaye nan ebia ebetumi aburu saa kwota ni nyina didi so na mom se anya kodu Supreme Court dia na se yedi wasam na asam yedi na according to your favor enkunum dia ya wodea it is say wode ko ketuo mu wode ko the middle wode ko the atoso na sa anya ye na de do Supreme Court dia tie bia se Supreme Court hwa won sam no na yedi ma wo a court akani nyina baby a wasam ni ko ye ni nyina wa muntumi nya ho hwe bio enti mami ni kunu ene ne bra wa bre ateti a wa fam na sebe ni ho na obi ba ba je japade a ba me di ja no a anya na twa so de famra kwan so ejo de fa samra kwan so no Bible say papa eye jeji edi na sama no menu aba ma eden na de wakoma so what is in your heart? What do you want? What do you expect? Eden na wo hwehwe eden na wo pe eden na de wakoma so apese yanyama consistent and persistent. Mami ekoho o bompaye na bompaye kakra bia na dia hwehwa no wansanka ya na obemabu dia pare unya ya na obemabu afekura mpaye no mpese obebo bio but mami etokoso wita so mami wita so ewita so a amane nsaka emwaye na ohwehwe no awari na wo ware first one egu second one ba ya no the same thing and happen so ujai and then this what is the cause and then they awari jai ne bai ya was Supreme Court and what heaven ho or the Sanyankopon tenasena or shas yes or diwa sama mawa Sanyami diwa sama mawa. Nobody can change the mind of God. Sanyami diwa sama mawa Sanyami kawa samne mawa dia tie bia nkunim die aya wote ya eden na wo fam eden na ato eden na obi gie free wansam ya wo Supreme Court e wo soro ho enti dan na se na nyuma otui ose ne wo eye courtroom one so awoya mpa bobia enti brini bribia osori de suomo bompa ye
on the Supreme Court judge in it here. On a young point here. A day na wo hwehwe. A day na wo pe. Maame tokọ so. Otokọ so ko fa nuoma ba. Na se enuoma no akọfa ba ya no yanto a. Ana yaka. Eno nkyere se atwese obeba akọfa bio. Sa first one no at the Kaba, second one, no, a pia nyankopon betumi aye. The hiane say, Oba sorry no bompire. Now the Juma na kwe urade nim se urade, me Juma entumin tompon and famame. But sometimes you need to set a time to pray. I mean to ban the forces biara. Chichiru ejuma anas kuchi wejuma. Ebia wo fie ejuma mu ho. Wo fie office wo ko fie no. Wonim ahonhom ebe echire. Wonim nipa wo meye nyankomade egu ho. Basa wo be sori ya bompaya. So wo be su egu urade so sane maami kunafo ye ya. De atie bia no. Onyankopon obedi wasama ma. Obeji wasase bi efiri wonsam. Obeji wade papa bi efiri wonsam. Obi ababata wukuru wode nene agie be ma yefiri wonsam. So obehwe sa be ma ne nko. Ana obehwe sa wo yire ne nko. No! Etwase wunya bre bompaye. Sanya Bible no kase senyame twentwen ne nase a eyeda yara de waka fa wo ho no sa nyame be ma bem e de amawo so twentwen ne nase a eyeda ya de waka no obema abem e de amawo etibinu abeme o ko pejuma o ko first place. Second place, third place, ningina ye refuse. Afi why wadwen kura say unkwa adwuma ne bio, unkwa hwe adwuma ne bio. Hwe. Papa, nyame na di favor manipa. Bible say judge na onsuro nyankopon na ommu nipa. Na nso so maame ne tokọ so na okọ judge no onya judge ne ni madom. Until you did not some man. And now, wow, case ever court. What will be sisu? What will be no walk on? What will be shower so? What will be no dear see? And now, Yamindi was summon for mount. May God judge on your behalf. And Radian Kasa only was some mount. And Radim situation him. And Radim your man's son. Eradin show ni munyam wakwa nyina mo. Ade baby a wonni ahoden a obetumi de akon. Na mmom wo ano obetumi de abompae. Ano ne de obetumi de abompae. Na sa wo bompae a onyame yotie mpae bono ose na so abia mate ne fom pae. Na se sa nyame aso abia dia ene na wo bompae bia nyame betumi atie na wa ya amaw na wo kono wakokono edi amaw. Nyame bakoko ni nyina amaw. Na wama woni chie etumi ewie paye. Nyame betumi ama woni chie etumi ewie paye. Sa maami ko woni ye trono first one second one ena oja hekwa ka nasamono entumi enduru babia Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. They should always pray not to give up. And he said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared about men.
And there was a widow in that town who kept coming to him. He kept coming to him with a plea. Grant me justice against my adversaries. So sometime he refused. But finally he said to himself, even though I don't fear God nor care about men, yet because this widow keeping bothering me, I will set that she get justice, so that she won't eventually wear me out with her coming. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Day and night. Minyaba. Sanyami di papai odi mami asema noa. Ene anopai amijremu amasofu eski apreje. Di America chia wone se oh wonso so nyame ni wasema. Di wushe ni mu bia nyame ni wasema. Yare bia ba beda wo so waboka ba ene nyame ni wasema. Ompejao nyankopon pejao nyame mpejao na onsho ni munyam wa ware sam ene asumdwe ni aware nim asumdwe ni adwumanim wa brabɔ nyina aya jinsamo me kacha wo se nyame di maame na sam amano a odi widow na sam amano a me kacha wonso se nyame betumi di wonso wasama ma de wo famu bia de atu biara onyankopɔn entimao onyame ondimao onyame endimao ebia wa ko school first one wo ko feli ye second one wo ko but me catch will say, don't give up, don't throw your towel. Me say di nyamina odi okunafona sama no sa nyame ti ase obetumi edi wonso so wasama ma onyame ndi wasam mfama onyankopɔn ondi wasam mfama na ɔma wo woni gie entumi ewie peye amo woni gie ewie peye. Ebusiano nyama papa ntumi mba ema busiano okwa wari ana nyama aginsamo wa wari first one wa wari second one sila anyama nkoye but me catch I was say onyame na odi eya okunafo na sama no sa nyame ni wasam emfama Awurade ni wasam ma me nyankopon ni wasam ma Awurade ma woni gie ntumi wie paye se okunafo ni gie tumi wie paye ene se ye di nasam amana won so onyame ni wasam ma whatever you are going through, may the Lord come into your aid, and may God help you, and may God come into your life. Nyame oni wasema. Adana ukomo, adana to. Yasum nyame otiase yasum nyame odini pasama no shewanu asemuye sobrano swaye bribie wawa lusudi onkomo ebweni atoye sama maame amfana sama nkwa na force wonimuwa spend time to pray. Spend time to talk to God, and He will answer all your prayers.
Oto won sama manfo. Emo nyame no bedi wasama ma no de ontumi nka wasama nkyerɛ no. You need to encounter with this God, and this God will answer you. Ya jiwa de papa bi efre won sam. Enti fampai bo. Na kawasam nyina che Nyankopɔn. Okay, mbie melai ema na won so fa wo de bra. So first kia pje baby awo bia nyame nhira. Nyame nhira papa so Bishop Dr. Yawusu ansa. Papa nyame nhira obebre. 0302216561 0302216562. O hwehwe bibi won sankan ene wo ye jemu na bi o men jemu koso a you need to pursue it. Yatie bia Onyankopɔn bebem no ama won so wani tie tumi ewie peye. Hello, good morning. Me pacha meje wo so Yami shira won so yankasa. Oh, okay. Hello. Me pacho. One away for this. Me pacho. Ayo kwesi jesi ni me kasisi ejuma koko ben. Me pacho koku yankasa. Kwesi ayo kwesi. Yo kwesi anra onra wudi wuda yankasa. Oh. Hello. Hello, good morning. Hey, Mami Julie. Papa. Yankasa. Yeah, Nyankopɔn on tango no ada. Dabi. Odi obi asema no. Hello. Pacho Yankasa. Good morning. Nyankopɔn show someone plays our brain. So no yo kisi bebre. Visibility swini ba. Hello, Pacho Kosowai. Hello. Me Pacho meet you. Mr. Nyankopɔn show. Amen. Someone is our brain. No yo kisi. Visibility swini ba. Pedasi nyame nhira wanso so na wanso do da wa komadu biara Awurade onyama ai. Amen. Menje muda. Ya hwehwa no nsan kan menje muda. Amen. Koda na do ti bia no Awurade bema wonsa aka. Amen. Nyame nhira. 0302216561 0302216562. Hello, good morning. Me Pacho Yankasa honorable. Pacho, Yankupon Shabu Benet Mapari. Nyame nhira. Tama word never doing to Japadu. Oh, they didn't mark this too. No, be dear some of mine. The month, oh, they is soon as the chimber as the pa, no supreme man, to the ma. Buama to the man, Buama, I could not move that. Okay. Yeah, that's it. Hello. Me Pacho aya o baswana wolo volume no yene kakra na che ne de yamfa you echi. Hello. Me Pacho yanka say. Pacho uya osofu Sagoe. Yame Adom.
the way Uncle Nasi. Because I quoted now. Okay. Also for a way Uncle Penshaw, no more. Amen. Because if you are Mubasa Martin, the Bias, Uncle Panukoto, no more now. Won't remember. Because sometimes so call money the wait and cry. Now a jammer. As the Bian Martimus or Ba, a way Uncle Penshaw, no more now. Also for Yamakin, Afumaba, I could pay some of the. Yeah, that's it. Hello. Hello, good morning. Morning, Mame. Auntie Agus, I can say. Obedi ama ene ne nkasa wo kukuom ansa na wo de court ho ai ene ne nkasa wo kukuom ene ne tentam kukuo nim ansa na wo de court ho obedi ho na nyame abofo ne onkonkron ne wo munyina na wo aso wo wo court ho why obedi ama obedi ama Hello. Hello, Asafo, good morning. Me pacho me joso. Asafo, ahumachi, me dawase. Sawan sempa, odi breye, mede. Then we say, masam, and I'll catch me, ahumachi me. Asafo, nyambe, me bidiagi, yameme. Ite hoa, na mihuni ya meyame. Nanso, ahumachi we, nisema waka nyina, ama mewu se enye meku na mo se me ka kire erade onu no betumi aboa me na bi di me wankasa we di me we pira me be ku me hon de amana na mo wi eti wadan na eti di atien netewa na yem se minye ni bibi nanso ewo mu ana bibi so jai manyame. Why? Jai manyame. Nyame na obeje wade ama. Ade bi ekodi ne hobi a nyame na abeje ne nyina ama. I always say Proverbs 21 verse 1 said the heart of a king is in the hands of God. Ohene mpo na koma kuta nyame. Ti akoma presidential candidate for ni nyina wono. Yede ni nyina megurade. Politicians nyina wo de asofo nyina wo ni nyina kuta nyame nsam. Ti Awurade be mai a wafa wo nuoma wafa wo bibi no Awurade na koma kuta nyame. Ti wo bompa ya Awurade na abechima koma no na fe wamanani aba ne ho so. Ni baba ne ho so na fe de sese oye bia waye e de amawo. Nyame nhyira. Yo, nyame nhyira. Hey. Pacho, another yentumi kura. Yentumi. Yamfa last call na fe yenjai efide ma yem papa. Hello, Good morning. Me pacho morning. Nyame chirao. Ahumachi sorry and that form na die. Adom. That the ensura muni wasifo ni Amen. Ema kanu ampa osuru bekasa osuru ekasa eman esa se maybe na mi obi kasa ngese for that na ye ni pa ye say smart ye say nyankopon no ehye wo me du ye die wo ye bia no boni se ma no hye na nyankopon ye justice ye oye justice ye eye training no attention apemu na obebu ye wo hu ma mi no mabo edi na asem no la debedi ma asem no na obedi nyina ya asem emaye obedi wa asem emawo na obedi omega na ya asem emaye ya so dua
yetramu yebekoso atramu da yakubu amen nyame onshira bishop ya uswa yakubu bishop ya uswa nsa nyame onshira amen yadasi pa okay yadasi Yamfa course ni bio yade Asia na ya papa ba beto aso. Bishop Dr. Yausu Ansa. Obanya minshira o. Ahana medeu AC da metremo ma menua bema sofo SK APJ enti sofo SK number 0245 609922 amobia wode ebeboa no na ode akora ninua bemai eye ne bra panyin no bomoden ayo na onyame obehirawo bomoden ayo na onyame obehirawo papa 0245 609922 0245 609922 eye sofo SK APJ number amwa biara opese wode eboa yenua bemai faboa no na onfa enkata ninua panyi echi kura na bibia nso enya kama emfama no ene yeyo enya ade a eda fom kura ye etoa enya ade a eda fom enti yamwa yenua bemai na onkura eye ne brother de chi kura yada ase bebre ahana me de wusi obetumi afra me ofidie ne chi 0248682064 0248682064 yem papa producer so aba same odame sare Pacho what you say? Christo Adom na Adom so. Ya me Adom pa. Anope. Oh, so dia trust ga de tia o we. Yeah, say ye dey osman na adwuma. Zana dwobe ba obi ntumi nya adwuma. Teni tia na enam. Ya da ase. Na me sira pa. Na me sira. Also wo bo ayem papa na nsise ne nneoma nyina wodi akire na wo yema no. Na me ma nkwa tenten. Na ma wa hoden so. Why? Nyame sira pa. Yes, yeah, papa books no so wa be de obi opese onye bi tobia no na ye onye bi wo ho na ontumento. That's it. Papa said the BSC can setiefo anase obi a obi no pe so pe book ni bi ato so pe dodo mu anase ba kokora mpo na o da de bebre no. Okay. Offer na man 0509 1510 yeah, the bebro. So can be 0509 1510. Oh da the bebro. Okay. We can wait. We deliver 3 parcels. Okay. Makoko Achimoda, Makoko Swedru, okay, and other places. Okay. If I book on the here say about time beer, a beto be a manema. About time beer. Yeah, Mamma not on also time. Yes, Obeto only the new marking kind. Obeto Amaoba because a crown do beer. Na so ye na adwen kra se obeje mu a ona obe give up o kan book na eno kra betumi inspire no
am wato aso I de sese ye bia no wotumi aye in fact ya mapa nyame nshira no papa nyame nshira no obu such a book nyame fa no so atworo ye me amakenkan na inspiration amenya wo mo no enya asam keto akora amame apobebere enti ya dasi na nama self na sa nama we for 055 85 okay 24 763 so 055 84 85 okay 24 763 anyam paibo number we ye ope book ni bi ato ama wo ba ana wa nso so pese otobi na wakankan a o frɛ number na ye be ma obi na wato kama pacho yene de ye ton say o ba 25 Ghana cedi ba ko 25 Ghana cedi aye so cheap enti o yogurt ni ade nyina agya ato na fa beto book no ma oba no ano de ebebo ne bebre